lo tsa tshwana le tsone tse wa bona bo ditsamoro tse o bolela di botlo be sentse o le bo di split sheet wa bona a di aba gona mfrostan so o ya go studio le mapodisa a etsa di split sheet next he bana wa bona so yona ke tareng ibile nga se bulampe selo big satse no sa tsebe okay ene ke am respect le nna ke am respect apply ene ngwape go re nna maybe go re no ro tlo tseba ka tsona aga a o no re nga motlhoya braga ke motho le yena ke mo checkile wa bona ke role model aga le yena fela mara tse dingwe tse braga o tsa re gore ke duma o ka reng braga re ne se batho ba ntshwa bona go sa tsebe selo re ke no go botsa ke go botsa bona ka bona o nya split sheet eng re tlo grow wa braga ka di brass tsa rena le re tswallela ke tlo grow wa a brava fan me sharp o ja lo foka moka ona ga mfito di crumbs tse we re tla ba re fitla lofo ka di crumbs tse di tswela lofo so braga o nya ka borotho ka moka le di crumbs tse brava fan me le plate e we a ke morugo a ke direng ke mo respect mara gore ke la o no reng lo tse dingwe braga root re sa tsebe root braga ka gore le o sa sa life o tsebo re ya ka ke a utlwa o sa sa o ka